Bio je prošle godine umro Lela bio. Evo sad neki dan stalno umiremo, ja ne znam šta je. Idemo na mlađu. Neće postroji vojsku. Gdje ste zapovjed? Pa evo, tu sam. Ređo, zoni ga imenom. Ajde Tito, ajde. Ajde Tito. Dragi ratnici, prijatelji, kako god hoćete, evo, svaki dan nas je sve manje i manje. Viđamo se, nažalost, po ovim sprovodima, sahranama, ali valjda je taj rat učinio svoje. Ja vam zahvaljujem u ime organizatora, pošto on ima neki malo problema sa Gorancijom, pa su mene napalili da vas ja pozdravim, pa vas zamolio da prvo minutnom šutnje odamo počast poginulim našim braniteljima. Neka im je laka hrvatska zemlja. Evo onda dozvolite, kad su me već ovdje izabrali, da kažem par riječi. Stalno se evo ponavljamo i ono što mene, a sigurno većinu vas najviše boli, svaki dan nas manje nestajemo. Mi stariji već smo počeli masovno zaboravljati, a nikako taj bilten ili monografiju ili nešto tako da napišemo, pa ja mislim da bi bilo krajnje vrijeme negdje za 30. obljetnicu da damo svak onoliko koliko može. Ja mislim da materijala imamo, samo da nađemo ljude vječne pisanju, pa da se to stavi na papir, jer inače to će zaboraviti. Evo sad ovih dana se obilježava ta tragedija totalitarnih režima i sve, međutim u nas u Hrvatskoj još nikako mi da shvatimo da ovo nisu nikakvi antifašisti što se prodaju, jer potom je njihov mi trebalo biti fašisti. A oni evo i dan danas po 90 nešto godina još se i žene i to, i oni nikako da priznaju da su to planska ubijanja, bila masovna ubijanja, iscrpljivanja od Austrije, Amo, pa poslije ratnih godina Goli otok, Krgur i ostalo. I što je najgore, mi danas ne smiju to nikome ni reći. Ako to kažemo, ne daj Bože da nekoga prozovete tamo, nečiji djeda je bio ili tata, a imamo i hvala Bogu u vladi dosta takvih danas. Odmah će nam reći ili da smo ustaše ili da ono. Ja imam prigodu, ja sam dole u Opatiji, pa imam ja tamo neke Mandiće i ostale, bili su možda rodili godinu dana, dvije, to su veliki fašisti. I onda oni dođu nekad pa počnu govor držati, jer je dan, dva prije na Tuhobiću, pa počnu 43. I onda ja lijepo, ako sam tamo, zamolim da je pogriješio mjesto i vrijeme. Pa se onda kao fol gradonačelnik ispričao, ali oni su toliko uporni. Zbog toga mi je stalo da mi na papir ne stavimo, jer mi smo stvarno pobjednička vojska, a posebno vi, A bojna, znači prva profesionalna vojska u 3 županije. To su činjenice i to je realnost. I gdje je bilo najteže, vi ste tu bili. I to svugdje časno i pošteno. Ja sam znao pisati pokojno, nije još pokojna Puska, kad je ona govorila da smo i agresiju izvršili negdje. Međutim, mi smo svugdje ratovali po međunarodnim ratnim pravima. Jer ako vas neko napada, vi imate pravo preći na njegov prostor onoliko koliko on ima potporu. Znači, razina brigade je to 30 km, oni topovi to. Poslije kad rat završi, onda su pregovori, kao što budu i prije, i svak radi svoje. I to prizna Jungfrukt, sve, jedino naši pojedinci to nisu priznavali. Pa su rekli da smo agresori u Bosni, pa da smo u Posavini. Ja sam sigurno Stivi ponosan što sam bio tamo, pomogao ljudima, a sigurno smo im puno pomogli da ostanu na tvome. I što mi je najviše i svima nama, i to svugdje ističem, da u nas nije bilo nikog zločina. Pa sjetimo se kad smo otišli od Prokika, Vodoteča, Ponora, tamo, ja ne znam da li je vama poznato, ja sam Ponori, onaj bio predsjednik mjesnog odbora i ovo, ja sam njemu dao 8 pušaka, on mi je dao imena 8 njegovih seljaka, dečkića, i rekao, za mene ne interesuje ko će u četnike u Knin, ali dok smo mi ovdje 111. ne može niko doći. Ovi koji su otišli, čiji sinovi nas to ne interesuje, i dok smo sve bili tamo, nikome dlaka s glave nije falilo. Umjesto da smo išli tamo pljačkat, mi smo slali sanitet, pružat pomoć onih starijim.
Pa sjetite se kod škole gore, u Drvenom Klancu, oni starci, 22. 3. godišnje su bila neka mangica i to. Djeca su otišla. Mi nismo mogli pustiti. Ja ne znam ko je od vas bio ovdje najbliže. Hranili se sa nama. I ja nisam čuo da je od naših itko vojnika napravio neko zlodjelo. I moramo na to biti ponosni, ali bi to trebali nekako zapisati. Ovo ja stalno ponavljam ko papagaj, dosadio sam i sebi sam. Zašto? Jer ja znam, naša televizija Riječka, Vladimir Rončević, on je dolazio kod nas i intervju je bio i u Prokikama i slikali smo se i to. Kad je ovaj Gojko bio, rekao neće vojska hrvatska u Prokike. Ja sam rekao, gospodine, vi ste svi Hrvati, vjeru ispovijed mene ne interesira. Vi ste tu rodili i vaši djedovi, to je vaša država. I vi morate isto snositi opterećenja hrvatske vojske. I tako je i bilo. Malo natezanje, malo razgovora. Kompletna Krčka bojna je spavala tamo. I nije bilo ni s kim problema. Zašto? Jer smo profesionalni. Drugo isto što je puno bitnije, sad samo navodimo ove neke slučajeve, u Brinju. U Brinju smo uveli vojnu upravu, nije se moglo napuštati bez odobrenja zapovjednika. Škole nisu se iselile, nego su ostale raditi. Ambulanta sa 2 kirurške ekipe, tu je Križ i ovim znaju, sve se usluge primale tu. Jer htjeli su oni lokmeri, oni koji su bili tamo da isele ljudi. Ja sam rekao, mi nismo došli u Liku braniti bukve ni topole ili ne znam šta. Došli smo braniti ljudi, ako odu ljudi, odošmo i mi. Tako, pomalo zaboravljamo, to bi trebalo staviti na papir da ostane. I da budemo svi ponosni na ono što smo radili. Jer vidite kako je vrijeme bilo da je 15 godina spominjala se samo nekakva regija. Nije nikog hrvatsku državu ni spominjao. Pa što se tiče vojske, otjerali nas sve u šume ko partizane. Da nije došao ministar Krstičević, a mi nismo imali nigdje vojnika u gradu. Kako će časnik i dočasnik osnovati obitelj i da bude tamo u nekoj pustinji? Mora dijete ići u školu, mora žena negdje raditi. Evo, hvala Bogu, sad se to pomalo vraća. Sad u Vukovaru imamo. U Vukovaru će biti bojna, da znate. U Pločama će isto tako se vojska vratiti. Biće u Karlovcu inženjerija. Sad se nekako to vraća u normalu. Mi smo potpisali ovaj program sa NATO još prije 18 godina. Mi tek sad razmišljamo i za 2 godine ćemo dobiti avione. Jer je neko poslije kad je došao krenuo, idemo mi sada na rusku tehniku, a mi smo ovamo u NATO. Mislim, veze nema sa zdravim razumom. Tako da novaca je uvijek bilo, samo je trebalo da se pravilno rasporedi i da se kaže da je Hrvatska država nastala u Domovinskom ratu. A ovo su drugo sve priče. A oni koji su krali nekako je sudstvo neki tuži, mi smo svoj dio napravili vojsku. I nek oni sada odrade to što su trebali odraditi. Evo još jednom bi vas ja samo pozdravio, drago je da vas vidim. Kažem, nažalost, sve nas je manje, ali eto, hvala Bogu, držimo se. Ja bih dao malo riječ. Ne trebaš se bojati, neće ti on ništa dobro reći. Evo, ja bih vas u ime udruge pozdravio, pozdravljam sve članove i ne članove, s tim da za članove smatram samo one koji su platili članarinu, to smo Ređo i ja. Da, svi imate mogućnost platiti je i 100 kuna je članarina, s tim da se dobije i majica uz članarinu. Tako je određeno za ovu godinu. Tiskali smo ovdje neke materijale, odnosno molbe za donacije, pa ko ima kakvog donatora da je voljan nešto dati materijalno ili novčano, bilo bi lijepo da to uzme pa da ga malo užica love ili nečega. Love nema ništa, od županije smo dobili koliko reći, 3 ili 4. Ne. I to nam služi čisto za hladni pogon. Znači troškovi tiskanja, osmrtnice i vijenci, evo, to je to. Aktivnosti bi bilo i više da meni to zdravlje dozvoljava. Ja jednostavno imam velikih zdravstvenih problema. Ja sam i kad ste me izabrali bio protiv toga da ja to vodim i smatram da nisam ja baš osoba koja to
može voditi onako kako treba, a prije svega radi zdravlja. Ako se netko želi evo ozbiljnije uhvatiti, ja slobodno prepuštam sve ovo što smo do sad napravili, drage volje ću predati i neka se nastavi s tim baviti. Evo, toliko od mene. Položit ćemo sad vijenac i ovo i onda bi, kako ja uvijek ko neki kapelan, molit ćemo za naše pokore. Ajde, ko ima svijeće, pa neka donesemo, ćemo onda povijesti. Neđe vrati mi upaljati. Nešto više. Već ga je možda predati. Daj upaljati. Evo, s ovim bi završili ovaj svečani dio. Brigadir sam evo sve objasnio šta i kako je situacija. A general pravi. Kad je dobro? A ona bi mogli nešto pokriti. Pa bilo je vrijeme. Ja će snimati od srca. Ono bi hvala, neka i neko naš zaslužio. I ne samo, nego i puno ovdje ljudi je zaslužilo puno više nego što su dobili, ali okolnosti su bile takve. Drugi put valjda ćemo biti pametniji mi ili naša djeca, a meni se čini da ćemo još i mi. Kako je krenulo. Ništa, evo ja bih vas pozvao samo jednu, još na domjenak koji će biti na Orehovici, kod našeg ratnog. A može li se platiti slana? Može, ali to ćemo poslije riješiti. Poslije ćemo riješiti. I sad bih vas pozvao samo na jednu kratku molitvu, ono kao što mi obično i molimo. Ja ću predvoditi molitvu katoličke vjeroispovijesti. Drugi neka mole svoje molitve, muslimani svoju, ja je ne znam, nažalost i židovi svoju, znam da ima takvih ovdje. Evo, molitva ide. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdašnji daj nam danas, otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas zla. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i u času smrti naše. Pokoj vječni daruj njima, Gospodine, počivali u miru. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.